Ne fia file. So fa manu malo Yesu Kristo. Tato ainga alo lava fa malo simai. I wo fai si leva ka ko koe fe lo inges ka ko leadership Ya alo lava le. On sa taile fa malo simai ne fia fi. Ya. Talu mai le taimina tu malo se tato tama e ke lo ka ko kai mo mo ka ko leadership o koe tato fe lo ai ya la vale an tato o lo tato ta upu ne fiafi ya tato amate se talo tama. We are grateful to you. We thank you, Lord. Whaafteia pa ia lo so sani mai, whaaftei lo awaide me nei. We thank you for your presence and we acknowledge that you are here with us. Whaaftei te le lava tama i lava noa, wa ia o mai mātou te mafuta i malau whanau. Tai neo lau ngā luenga tama na e warauina, mātou te o mai mātou te ngā lue i nei e kāre sia. Ia fo ia tulevi inga ia te oe tama, whaaftei te le lava ono Yesu. Amene ma amene. Tatou maftanga whataitai nei le fiafile nei. In leadership, one of the most powerful force in leadership is leaders standing together. One of the most powerful force in leadership is it's leaders standing together. Tai whapea nao na te tū whatasi e le ngā luenga le atua. Ma te rona mata upa suma lua whai upa lua suma le lima. O sila fia Yesu o lato mana tunaki. Ona whetalai atua ile o ia te lato. O malo umo whewai ai e whaumatia ia. O ai uma po ipo a inga whewai ai e le tu mau ia. O le tala le whetalenga le Yesu. Wa mai Yesu so o se malo e whewai ai. E le tu mau. E le tu foi. So se e kale sia po se whaalapa putonga po le lava e le mawhai ona tu whaatasi e whewai ai. O le mea mauti noa e le mautu mai le tu lava. O le si translation ai le NIV, Jesus said, every kingdom divided against itself will be ruined. And every city or household divided against itself will not stand. So se whalaputuputonga, po se ainga, po se ekalesia, e whewawai ai, mauti noa lava e le mawhai o na tū, o le upu le whao ngaina I, o le ruin, a kau le ruin o le matua I whalea o ngaina. Good News Translation says, Jesus said, any country, so se atu no, that divides itself into groups, so se atu no e vai I ni vaenga laiti, which fight each other will not last long. So se atu nuala e ye e fai vaenga pe fai kengi. E fa pe na ona fai ni ala to fusuanga. And any town or family that divides itself into groups which fight each other will fall apart. So se atu nuu, so se e kale sia, so se fa lapa te putonga, e whapena o na ieingi lako whainga kengi, ia o ngā whailongi fusuanga kengi ia, o le talala tusi pa ia mai e le tai o na tū mai matua ma le pelepea. A whangala atau le power, le menge, the power of standing together and the power of when two people come together. It is such so powerful. Ale upuna le al tala tuspa ia MATAIO suvan fa usuliva ia. O te whai atu po ia te o tau. Kei loto matasi se to o lua o tau I le lalangi se mea e ole atuai. E whai alea mo ila ue lo to maa o le langi. So when people stand together to divide themselves, they will not stand. But when people come together, when two stand together,
O le tala la tu sipa so se mea e aska ia Yesu e whaia lava ia. So when people stand together to divide themselves or to fight against each other, that kingdom will not stand. But when two people come together in agreement, the Lord Jesus will do exactly what you ask for. So le mea whaile e tāua e tere le mea nei o le tutu whatasi. O le tutu whatasi o se whaalapa tuputonga, po se e kale e sia, po ni tangata, po ni teitai, o le tala al tusipa ia, so se mea tau te aaska i le alii e mawhaina whaia le atua. Ai awa apea e whai kengi whewaiwai hai, o le tala al tusipa ia e fall apart. Ia, o leo te whai atu langa e, o lau experience na tanuna talotu mai, o le ke leo e kale e sion kasau e whai ngā kengi. Whai kengi e lesi vāhanga, whai kengi e lesi vāhanga, and they fight each other. Amen? Ia ngā peira ia leo le kale e sia kai peise ngofuanga, fo ia le whaingi fusuanga. O le tala tispa ia, e le kule e kale e sianga, that church will fall apart. It will only be a matter of time before everything will just begin to fall apart. Ole apio lea po le au nganinga lea Paulo le kale sia. O te loa e la vei matatou, mo mua korinito la mata mo mua fai upasfuru. Le au soi. O te ai o yatu ya te auto le Suluape Paulo tatou ali o Yesu Keriso. Ina ia tasi la auto uku malava. Ina ne ia ini maseinga ya te auto ai ia maopopo lava i te tasi, male manatu e tasi. I appeal to you, dear brothers and sisters, by the authority of the Lord Jesus Christ, to live in harmony with each other. Let there be no divisions in church, rather be of one mind, united in thought and purpose. O le nganinga lea Paulo le kale sia Korinito, mai uso matua whawhine, e le pule na mai a Yesu Keriso e te tau hai o na tātou no nofo le lei. Amen? Nofo le lei malisi. Aua ne i ain whewaiwai inga i tutono le kare sia. Ia whapena na tasi le manatu, united in thought and purpose. O le mea lea e mawhai ona o mai whaatasi tangata, in spite of our diversities, in spite of our own differences and your individuality. E le whape a kako o mai whakasi whape le lusa e halo o e individualities. E maintain halo o e kangaka ia oia. But because we have one purpose, that's the reason why we come together. O ngā le iei le mafu anga le mea wale, un tato mai whaatasi. E le keke aka ko mai kako ngofa pe wala ni tato mai whaatasi, because we have one common goal and one common purpose. Amen? O le a le tatou common purpose ma tatou common goal. Ia le la tatou o isi taimi. A iei le mafu anga le mena le ina tatou o mai whaatasi e whao e tatou tino nofo ma tatou ngalu lue whaatasi i te tonu le nei e kale sia. Amen? E le eise me whaapeka ko ngofu waka ko mai fua whaalu kako kaimi ngei mea. Filipi o lona mata upo e lua whai mua ma le whai upo e lua wha mulimole. Ole nei. A whai ese whaamawhanawhana ia Keriso. A whai ese whaamatala loto i le alofa. A whai ese mafuta whaatasi ma le anganga. A whai ese alofa muti vale ma se loto alofa. I nā whaato atoa mai ia te autolo oli. I le ngata stasi o auto manatu, ma le alofa e tasi, i le loto ngatasi, ma le manatu natu le me e tasi. Nā lana tusi Paulo le kale sia Filipi. Because lai loa Paulo, there is a possibility e mawhaiona ese manatu o tangata. A whapela yengi e senga o ni manatu tangata, o le whainga kā i o le leo se e kale sia. Amen? Whawhanga to i upuna polo he mai, a whai e se wha malosi. A whai e se wha mawhanawhana i le alofa. A whai e se whetu wha i le anganga. A whai e se alofa muti vale. I nā wha ato toa maia. A ea, tasi le manatu, tasi le alofa, tasi le anganga, tasi le mawhauwhau. Me mo mua my comfort,
from God's love and having the same love. Common sharing in the spirit, the tender and compassion, completely one mind. O le talo le Paulo le kalesia ia matua I o mai whaatasi tangata. Because that's the only way in mawhai ona tato achieving le purpose, le kako common goal. Ola ia stemina tala noa atu le common goal le tato te tala noa ai. E mawhai e ngak sa vali whaatasi tangata e to lua pe agree whaatasi. A mosa e tolu whai upa tolu. Ia. E te wai whaatasi e se to lua pe ane roto matasi I lau. E mawhai e ngā wheo wa inga ngā se ko lua pe a whai e le loko ngakas. Can two walk together without agreeing on any direction? Or let's see translation, can two walk together without agreeing where to go? E mawhai e ngā sa vali whakasi nganga se ko lua e a ngō male mali lie whakasi o la sa vali I o I le mea kasi. E whesolo na mata upa 5 whai upa lusu matasi. Vai, o le mea lea le whai mailitala Paulo ia tātou. And I think e le whai ngō fia ia tātou na whaatino le mea lea. But it's the only way e mawhai e o achieve le common goal ma le common purpose o le ainga te itai. E wheso e 5 lufu tasi ia. And further submit to one another out of reverence for Christ. O le wingo le mea. Ngā wai le tasi, O le upu le iei mai, submit to one another out of reverence of Christ. E whafonga mai, o le submit to one another, e le whapea o le e alu e ki ngofo I lalo, lisi kangaka. No. It is submission to one another, it's your own humility, your own decision. You have made a decision. Amen? Tu folele elefa peola ai lakwe e pulele sikang kaya ki oe. But in a way where you can keep your harmony. Awa ale ma fai le menga ia wenga e fai ia le me loko e kai. But you're doing it from Makala Paulo out of reverence of Christ, meaning wala e manga e ke submit ila lesikanga because not that person but because of your reverence of Christ. Young literal translation for my subjecting yourself to one another in a fear of God. O longo winga ile fa pe wa e submit le singa fa pe wa e mawalalo pe ki submit le singa fa pe wa fa pe wa e ko ilalo not in any way. You're doing it because you just want to have a good relationship, you want to have a proper relationship. You're going to have a time where ke lo ingai o lai ele fa pe wa mawalunga kangala, but o lo wa fa lo ele. Amen? Power of standing together, doing your own part according to your calling. O le ngaluenga la le atua, tu tonu le ekalesia, ngā wala winga I kātou, ka kou ki kuku whakasi, e kofu alkangaka ia, malanga mea lofa wa umanga ave le atua, e whao ngai ki ngā luai, e le aise mea lofa mawalunga, e le aise mea lofa mawalalo. E kukusa uma mea lofa ngā mai e le atua ia ka kou, e le whape wa mawalunga le whaife au, ai mawalalo ki a kongo, e le ai e kukusa uma ngā kou, a pāwale e se ngā o makawhai ioi whaatino le tangata. A sau wala le atua te tongi, e le whape sau le kua, ke le kukonga le whaife au, ai la e kiki kukonga ngangkala e ke ua le whale. E le ai, e kukusa uma ka koua, o ngā amai ka kou e le atua, e kofu ngangka ia malanga mea lofa. E play ala o e part, le mea ngā ua kōlai o le atua. Do the best you can, e le mea ngā ua kōlai o le atua, but together the efforts of everybody doing their own parts according to your calling, together we can make a massive impact. Notice the power of a person doing what they are called to do individually. E sotolo na mata upa sufitu.
O le tala lea. O le tala lea o loo au mai a tātou le mea moni ma le tāua ma le me ono o iai le ekale e sia pe a whai e o mai umatangata e tu whatasi. Whai a leo lau oe pāt, plei a lau oe pāt, e kusa ma le wala au ngā le atua, e kusa fwoi ma le mea ua wha mea lo whainai. Whawhonga mai, e se umaka kou mea rofa. E kofu a kaka ia ma le mea ua wha mea lo whainai o ia le atua. Wa kifte de ia o le atua. O le area nga kōlei o le atua, play e yala oe pāt ngā, together we will make a massive impact. E soto sufitu whai upa waru ia. No mai leo amaleka e tau ma Israelu i re fiti. O le tala lea, whai mai wo, o le anga i atu o le nu o le atua to go and possess the promised land. O le atu la tangata Israel, there were lots of challenges along the way. Le ala fa mal tal tusipa ia e o atu le nu o le atua ai o mai le au amaleka. Now mala mal tala le o le au amaleka, they are the descendants of Esau. O tangata amaleka, o tangata na tupunga mai a Esau. Nga tupunga mai, to be exact, nga tupunga mai le grandson o Esau e ngoia Elifasa. Ele o aifafasa o Elifasa. But they came and they attacked the people of God. If you really look at it, they were cousins. They were one family. Fai upeiva ia. On faiane leo Mose ia Yosua. Ina filfilia mo tātou tangata, tō teo e tau amaleka, o atae o te tua tumutumu le maunga, male tō o le atua i lo lima. Yeah. Tusala le ua mai nei le fili. The Amalekites came to attack the Israelites. And Moses said, well, God told Moses, this is what you're supposed to do. In order for the people of God to win their battles, this is what you have to do. Fai a Yosua, fili ni tangata e o e tau le taua. So, Joshua had to choose some men. Their job is to go out and to fight the battles. Amen? E leo kanga ka umala isa la elunga o. O isi tangata no fo te lelo pala ko me ngafai. Para obviously e foi lako ngā luenga ngafai. A o isi tangata ia na filifili e Yosua, o tangata ia me fai no e tau le taua. A o Mose la, mai o Mose ma Arona mahuro, o le lato ngā luenga e fai, e o ilunga le maunga e kakalo. O le sivaenga e tau, ia te le lopo a penga, ngofri sivaenga e furuipu po, ka penga le fale po ala ko mea ngafai. A o Mose mahuro ma Arona, na o ilunga le maunga. E alu la Mose, ma le rod, o le rod lea, o le to o Mose le ta ua le to. But the rod of God is really the symbol of authority, guidance, or divine guidance. So the others were fighting the battles. And Moses was on the mountain praying. They have one common goal, and that is to win the battle. Amen? O le sivaenga e kau, o le sivaenga e lunga le maunga kakalo, ai kasi alfa moenga ia maa lor kau. Amen? Vai, ngā kusi mea ia konga kusi pa ia, e a mai engi le songa ia kākou. This is how we win our battles. O le kākou common goal, ma le kākou common purpose, ale kale sia, na mafua ina tatua mai, is to win the battle. Now, in order for us to win the battles, others will go fight the battles, and others will go up the mountain and pray. Now, obviously, the leader has to be on the mountain praying, but he had two assistants. Ngai ai or kala lea. Fai upes furu. Ua fai fo e o sua whapei o na whai ane o Mose ia te ia, e tau ma Amaleka, ua wae fo i o Mose o Arona, mahuro, i le tumutumu o le maunga. Ia, whawhonga mai la, o ngā whai ai lea,
e Yosua le mea na whai atu Mose e whai. Imagine la pe anga whai aku Mose a Yosua ma le vaianga. O e kaua. Alu role o Yosua alu sa sae. Ai o le se ori i onga i si sifo. Ai o le se ori i ngofo kongo le fale makar kivi. Amen. Ala ki nga inga Mose ka kalo lunga le mong. Ala ngofo le si vaianga le whaingi lako o ngarua. Ya ala alu le se i wha peo. Imagine, no wonder why many churches fail. Amen? Moses cannot go fight the battle and go up and pray at the same time. Moses can only pray. There were others that are supposed to go and fight the battle. Now here's the problem, okay, we are laying a fail churches. It's because the people that we're supposed to be doing the fighting are not fighting. Amen? The people that were supposed to be doing the fighting are not fighting. They are sitting at home watching TV. And the enemies are attacking. And they are attacking. Okay, we are. That's the reason number one they fail. Amen? Ia po le o fo yo kanga kayo e fight ia alu mo se ia moe ia alu ya huro ia kapolo ia alu what longa honestly what's happening to many today is either ka faul fe au ala kinga inga le kalesia por mo mo le kalesia ala kinga inga fe au se mea ia ai a faila ele kau kanga kole kale sia le ka kalo ve a wa o ki a gole be. Amen. Fai upo sukasi ia. A si lu e Mose lo na lima. Ona malo atu ai leo Israel, a tu fo ilalo lo na lima. Ona malo mai leo Amaleka. Ya. Ole ki la le. Pa mai a si lunga lima Mose wa o malo Israel alu lo limo Mose wa o fai inga Israel o lo mi ga le makwa ma fa le mele a mo Mose alu lunga limo Mose wa malo Israel a sau lo limo Mose o fai inga Israel a fonga la ko fai usulua ia sama mafali mo Mose ona la ave leo ma tu wa yo na la ona ti ele o ia a rona mahuro na la tau fi luma na lima o le tasi le tu ma le tasi le tu wa maua yo na lima ina ia se ingoto le la a fonga la ko ma ngai o kala le vai yo to na tusi le tala le ma ku e lo no winga e so soangi ata to te mala malama i le mele ku fa mai o si rimos ko ngo mo se wa ia ma ku e fa pela si fa pele aso a ko le ka o le ka o winga ile a ko le fa ku la mo ma kwa nga se a di mo se e a me le fa mo a saulo la lo di mo se e o fa inga lo ka o winga le ka nga lunga di mo se a ya ai po le a fo le o lunga mo se a la mo le ka le sia e fa inga le ka ya wa la le ka wala ma lo le se o fa ele o fa tinga se ka Alanga kala lea, walanga faya inga. Onga ole determined by the lifting of the hands. But okay longa, e faya inga fo le kaua, pe ale fight kangaka. Mai la tala tuspa ia wale la vasko inga mo se wo vai unga lima. O mai la wali ia su ele ala, fa sau fa ia la siko inga. Ko fulola o mo le lima a si ilu. Si ia le o lima mo se yo o inga ma lo le kaua. A fonga la o ko le si me le kele nga fai inga e kalesia. O le kele e kalesia. They attack the leader. Instead of holding up the hands, they attack the leader. And when they attack the leader, the hands come down and the church will die. The church is in trouble. A fonga me o ko, o le si le me pise me fia. Kai pise vai su ka nga le me o le attack o le vai au.
Sika mai mea attack le fai au. Ai vai ko le fai au. Ele isau le ngā le langi o le fai au. Ngastau le lalo langi. Ai. Fai au e ingo vai inga. Ele le ma fo le fai au ele fa pe le lo le fai au le lava. Pa jo le manga ia yo le mea la o linga fai. Wa vai lima ko inga mo se fa ngo fo le lasko inga. Ko furo la o li ia ma le lima si ilunga. And the battle was won. Whanga la o kou lisi mea ka ua le, o le tō tele tangata, they criticize their leader. A la le whato nunga le tusipai ina wha mea tātou, la le mea kaunga whai. Do you attack the leader or do you pray for the leader? You pray for the leader. If there's anything, e ka kau o ngā makua si I lunga le kai I o ngā lima, so that because, o le determining o le māloa ma le whea inga, it's dependent on the hands of Moses up or the hands come down. If the hands are up, we are winning the battle. When the hands come down, we are losing the battle. Hallelujah, Lord. O le mea la uria whai, whamai ngā, o le maa ngai e le whaupunga whamai. And Moses' hands were steadied until sunset. Was steady lima Mose o ngā lau was si e risia wari ia e lunga lima Mose. O lono winga, e iai tangata ia to o lua o lona ingoa o huro maarona. O le la ua kolinga wala winga e lea kua ia tangata, na wala aua e lea tua ia tangata o le la kouanga luenga whai o le si I lunga lima Mose. E leo se si I la fo le wha pe wha mau lunga, e pe vivi I a Mose le hai, o le si I lunga lima, meaning standing together. Amen? Yeah. O le mele o Arona mahuro were living fioki, but their spirits, their attitudes continue to live on, and that spirit goes around looking for those people. Ke le whai aku la ngo whapea o au le whai au. Le leo ke whau ke mo so se whai au. A wau ke whau o le mele le inga manguia e ka le sia, because e le attackinga I ka ngaka le whai au. But that you have people that will stand to lift up your hands. E le kasi se mea manguia I se e ka le sia. E le whapea a le la unga whai au. Unga ma nga le lea e ke le mea manguia I le ka le sia. Amen. Le mangaia la ia o le tala lefa mai, and they steadied hands. O ka ngaka ia o Mose ma Arona o le mafu anga o le steady o limo Mose. And those people are very needed in the church. Whai uposuto ia. Wala fo ia fo ia maleka, mauna tangata I o sua le pe. Ia o le result langa. O le result la lea o le whamaongi o ka ngaka o le ekale sia e o tau le taua. O le whamaongi le whaiwhi au e ku lunga le kai au po e alu kakalo. Ia matangata la ia e tutu whatasi ma le whaiwhi au e si I limo le whaiwhi au lunga. O le mea la ka kaunga whai e ka kauanga play le part. O tangata fita o tau taua, play lau part. O oe lea lo ngoa huro, play lau pat. O longa wala winga vai. O le koa kele yo ka ngaka o le fia whaiwhi au via. Wa mana na o fo ile pei o le mele. Ia e o le whaiwhi au fo ile wha apea e mauna wa langa e mua e kausami. O ile wako mea aila sa. Ai po le mele e linga ngau i ka. But au ke whai au ke au. E le kai effective kai le ko linga e fai ma fai au ai oso fu e fai au. E le ko kele ngi Mose e kasi ale Mose. Ai e fo nga kola o le huro. O rawa nga luenga o lo stand together with the pastor and support the pastor. E fo la nga ka o longa ngo o Arona o langa ia le nga luenga e fai. Ai vai la e function ai le mea ko le ole akua e makua e effective. A le mea le ole oso fua le mea ke luanga e le vala. Se singa ngolo limpa wa e mala e lau gift.
Pai malama ele mea ngang wha mea lo whaina i oe lea tu. O longo winga la ko kero isi ka kou le o le ke kau kilo po le me le wha mea lo whaina i oe lea tu. E ka ua lo uloa le mea ko le oe lea tua. A wa e malama le mea ko le o lo effective ia. Kusa pele a vea o masi fefe au e ke effective ale me o kola i oe lea tu. Amen? E function a o e kusa i male mea wala au e o lea kua e makua i e effective a. A kala foi la lea, e kau mea kako, in order for us to win the battle, stay, stay in a place where God has called you to do. A whai e umalinga i o langa, ngā le keu whale ala o mea whai. Praise the Lord. Ko kusa le lelo ko kongi, ma le ko kongi o le whaiwhi au le la unga mai o. E le ai masi e se senga. Pau wale mele o te lotus pa ia, le au auna le ia ma le wha maoni, ina ele whai mai, le au auna whaiwhi au e, na o oea ke sau ele ai. O le au auna le lei mai wha maoni, i le mea ngā wakua i le atua ia ki oe. O le si whai mele tonu māmalama i tātou. E iei kangaka ngā ave i le atua mea lo whai lima. E iei fo le tangata na ave le atua le mea kasi. E funga ele akua ele maa losina ia te oe. Amen? Ngala ngā wako ele akua ia ki oe le lima. O le maku ai e songa lava. O le maku ai e le maa lo i lalo. O e o le kangaka ke maku ai e ngalua maa losi. Whapea lo le akua oi o le koe ngā kangaka malola le e ka kaulanga ave i ele mea le lima. Ia ai e fol tanga ta fa paru pe ango fo mai pe se peva. E vako ai le kasi wanga le pau wanga le mem fai ngo fai. E luo longi me va ko ngaulo mo le kua. Awa o le ka ko longi ai. E le o kanga ka umanga ve ile lima. Ave ile luo. O ngai fe o lolo na malos. Ka mo ile le ia ko anga ko lengi. Pero al kamala le kasi me ngave. Ia kamala nga pe kau pe apura mai fia moe ai kusala pe kasi le menga avako ele ko e ki oe o le expectation ale tua la ai ko e mo mai kasi ia kasi ko e mo mai kasi meaning kusape kasi e ka kaunga multiply la kasi. Awa e chikanga ke vai ele leile fai ngol mele ele leile e ke vai e chikanga ke vai pe kai kolu kai fala ko me anofa. O ka ngi video mu ka mo ko yo wofo. He's a prophet, he's a teacher, he's a pastor, he's a teacher. O le kelo me alofa ngi. E po fe ala le me mingo e video e mo ko effective. Yo ka kola bo umanga kol ka ko le atua ma fa me alo faina oe au e ke ngau fu oe ke fi fai evangelia e pe o penihin au fu ke fa kai fu oe a penihin o lo ngofu ma ka kan kai lo ngopela u e ko ulu ha e pe yourself e ke fo mo oe se o skedi fo mo ya oe o skedi au wale o le ko fa lo novo so o le mela o apostolo le o apostolo mai le ko apostolo mai le ko apostolo mai le o le me pese ka vanga apostolo le mele o e fo ngi le mele o ka fa lo ko apostolo mai le apostolo le ai e ke fo mo o ye la e la nei pa ke fo mo o ye la o se kai le se mela e fi skai de fo e pe o diska ka la o nga skai di nga wa ma sangi o ye ke fo mo ya o ye e risi mea la e whaka e fu oe le skai le aliska e ke effective o ia oe ma whao ngā oe le atua ma multiply ala o gifting i le mea lava ngā ua wala au oe le atua a wai ke osoro e risi mea e makua i e ki ngā hinga ia wa e ki ngā hinga langa wa e fia function fo i le mea le i wala ua oe le atua ke a whaianga wala au oe ke alu le kaua a mo wha maongi lau whanga ko lengi fa maongi a wangi esela. Amen. Fai funga wala au ele ko ki a kongo
A whai ki a konga ngai o langa a koe ke le ko inga, wha mahongi e kukusa le lea ka kukukongi. Eo e. Vaile, effectiva, o mai whakasi lokanka lai function, ia la kou lava mea lofa. Ku whakasi mea lofa nga, o kase manga, ia ke wa aira ia makua effectiva. Yeah. Amen? Amen? Everyone play their part with one focus. And one focus is to achieve the victory. Kasi ale mele, kanga ka uma, ko funga ka malanga me fai, nga lulu e whakasi, e kasi ale mele I mafofo kanga, ia ma Lord kaua. Moses and her and Aaron on the mountain praying, vai di mo Mose, o kula wali e fsosoang ia ku lunga di mo Mose. Ale la va, ia whaangofa sko inga ilalo. E se le manga I ole nge and I was reading it and I'm thinking, what an incredible thing that could happen to any church who stand behind their pastor. I'm not talking about me. I'm talking about any pastor. Langa leo kelo inga. The number one reason wa maso for sofa kele ekale sia wa pe se vai sui kanga kale lako attack or vai fiao. Se vai fiao fai lion kalinga. Se vai se so le fia sifio non ko ruha. Amen. Ya le nga o vai ngol vai fiao e umanga. Okay, longa di sikala le it's a constant warning kia uia. O me foi en fai el fanga ngo. Sa o kama foi le o kele ngor ko inga. O sa o le ile aka long kama. A le fal ko inga me la mo aka lo kele ngo. Ya man tola o le ngar ko inga o long vai inga. Ya. Le o kele ngo o balan kele ngo vai inga ko inga. A sa o le ile aka vai inga ko inga. Kui fo le lungo ko inga o malanga o nga mai ya e malaya. And exactly what happened to him. Aole sila o le makua o mai va mai. O kilo ke ngor ko inga. O le ma faina tilo e la mata. O so muli male ia o lo fufi he ko inga malonga vai. Ale fo ko inga fa manguia le o le ngo fufi. Ko ke no o kalanga e le nga o kala. O kala lenga kusia kuspa ia principle se o ka ko ai e se vai ngol vai au au ke fi ke se ka vai mako vai au el me lo ko ai uma mako vai au kupe uma kupe mako e kale si o ai me vai au le o ke fi ke le kala il vai ngol ko vai au amen alu e vai o ko ele o se wa mai ele o ke manga o se nga ka wang ka le me mongi ia nga sa o nga ka le me mongi e ele chano ya lo il fai ngol me nga. But your job is to cover the weaknesses of your. Honestly, o whalongolongo ngel tala mele e whainge sko ingo Brian Houston ko I attack kai ranga kaskoi. He's no longer a pastor. Ai leo se anga sala skamo o anga sala longa ma. Ala mo ko attack kai ranga. E wa belo ma fa. Maka o kango e funga mele lenga fai Brian maunga fa le kongo maka ke lele lisio mele anga pe ke lele lisio mele le. I think ke le ku le lisio mele le nga fa ye o longa vai nga le se vai nga o le kavanga e o le vai nga o longa ma. This is what it did. Now it cost him the church and it cost him his future ministry. Ai leo sa nga sala je o le nga sala alonga kama nga ka mo fa ye o fufi. Yeah, now la wa pani se skam. Okay, le ofa kula ya ki o ko fa pia. Fa mole a yesa o me se senga ko mai le I'm not saying that. But I am saying awangi ka ko fi me le o le se o le me attack vai fi au. Se le me attack vai fi au. No, there is a channel if I. But your job is to try and cover the weaknesses. Kang o fufi nga vai nga. Ai vai ngolo ka ma, ia fufi vai ngolo ka ma. Ile ai se ka ma le ngila lo langi le nga vai nga. Amen.
Yo, ya o nga foi nga mo oi wa o dis kan nga ki fi foi aki alu kalkalo ngoi vai ngolo ko ma. Wa alu kala i au friends, ma lo ka ma ya, lo ka ma. Ne e ki fi nga me ko nga eru fi vai ngolo ko ma. Amen. When the leader is under attack, the whole church will go down. So ia mafau le ke leo le mena ko la tatou ma le kinga inga wa umanga kako o mai e fai nga luenga le atua ma le makafa i yoi ka ko e ka unga place ia la bakul fai ka inga le mele. If something happened to the pastor, the leaders of the organization will deal with the problem. Amen. The leaders were walking. Me la ngai le le mele o le ngofo under an umbrella. Kai pe le worship center. Me ngai mga o mi ai se umbrella yo i le loku. Because o le umbrella le o la ko le ngavala au le kua la ko ke puipuinga ya kakao kangaka matio with any internal problem. Any problem that happens to the church, the leaders of the worldwide have every right to walk in here and sort out the problem. Yeah, ese la male loko independent. E pule alfa ife awia a fayanga ia me se le lo ke sis. O le worship center worldwide, the worldwide executive will walk into the church and says, "Me la ngai mga mi ai se party ngo fo le lokuila." Amen. And going into the future, po ai lama kan ka fe ngai, it is better to stay under the body. Because a yearly responsibility ngai ala ko fight. Now here's the key to victory for the whole nation or for the whole church. Number one, steady the hands of the leadership, racing to God in prayer. And the rest of the leadership fighting the battle, aiming at one goal. Now, the one goal we have and the reason why we come together is the vision. Okay. Awala ko kikilo o ya kako mo ingi uma o le common goal nga le inga kako o mai. O le common goal fo ile nga fa me alo fa inai o ele atua ma oe ma makul me alo fa ye ke oe. O le common goal le ai ele fa pea nga kako o mai e fa ali ali ngi me alo fa mangi kele o sesi po le la kiki o sesi e ia ile mafu anga le mena tato o mai fa tasi ai. O le mafu anga fo inga e manga o mi ai le stereo limo mose. Makukufa kasi huro ma arona ma mose. Ai o male kale sia e fight el pero o nga iai le common goal nga kako mai ai. Ia mo ingi kako maka fai fa kasi male common goal, and that is the vision. Ia awo ki kiru se silunga o. Mo ingi uma ko maka. Ia ola ko malo ofisi pa ule sa sai o mo ingi uma maka. Awo te pula mai. Ja, vijf akasi de vision ia. Amen. Ah, veel lolo. Ai. Ja, se saungal ka commission ia. Le awol fai kawa mai, awol fai kawa mai. Awal fai kaua mai mo ingi leo maka ya fai fakasi mai mission ia sorry. Ako memo isigang memo sole isigang ka sole pe an ko inga mi fai fa au isigang ka memo sole fa fonga mai ole mafu anga ngai manga o mi ai le stereo li mo mose yai huro ma arona ma isigang ka. That's the only reason
The only reason e kakau ai onga e function i le mea nga kōla i oe le atua, ma e wha maong i le mea nga langa i le mea nga linga kako o mai, kako ngofo whaakasi ma faule e kale sia, o le kako o visiona, ma le kako o misiona. Ko e sau le mission, le vision i a, every person in every people's group will have the opportunity to be a disciple and a follower of Jesus Christ. So the mission is to go and bring people to Jesus Christ as membership in his family and to develop them into Christ-like maturity through the word and the work of the Holy Spirit, and to equip them for their mission in the church and life mission in the world in order to glorify God's name. Ole mafua anga lalenga nga lai o nga whaamea lo whaina tātou e lea tua, ma kako o mai whakasi inga ia fulfill le kako common purpose. Amen? Whaafanga mai, o le mafua anga fo ngai mga umia i lo whaamaongi le mea nga kola i oe lea tua. Po whea lava ngai ki nga lue ai, le mea nga le inga kōr kako mai whakasi e plei lava le pāta ngaka ia e kusai malanga mea lofa o wha mea lofa ia le atua o le wha moe le iai whakau ngu le vision ma le mission. A umang whai mea nga, believe me, the Lord God will bless all of us. Whai upa su tolu, wa umanga kako mai uma, we are doing it together, wa umanga inga lua oe le mea nga, wa kōlai oe le atua. Hallelujah, Lord. O le mele on tupu ia. Mauki ngoa lava kauke malo. Mauki ngoa lava is successful e kalesia. Whafonga mai. When I say successful church, I am not talking about a 1 million member church. I'm not talking about that. A successful church, whafonga mai, it's not the number, it's not the amount of money we have. A successful church is the church that is so committed to the vision and the mission, and that we complete the vision and the mission. If those 20 people fulfill the vision and the mission, that is what you call a successful church. Ai mga kua lao tau, o le pai product lea, o le kau whai ngā lulu e whakasi wā, a kare kong malau kalange, a whapenga kolo e ki a kongo, ai ke le tēna apile so sae whai uki uke. O le strako i o le loko. Ia wā kia wai e taxi koe, o le sika o taxi mai, o le sika ima o kukurunga koe inga wo whai i kiuki o ki a kongo. Ai a whapea fo i la ua, wa e le whamaungi, wa lau sunga koe, inga ma lau sunga le whewhi au, umale wasipa koe e la mai. Ia rongo winga e o nga whiriwhiri ia ngi koi ia ngi ki a kongo i o mai i runga i e kai le ia kako saunginga. Ia ma whai mea ole. A whapela, we are doing this constantly. You can imagine le chaotic o le ngalo. You can imagine le ia wā ke wai e kau whai taxi so le kau whai compensate ia mea o isi kanka o le tēna up o le lope a whenga. I mean, you can imagine pa wha peo kākou o le pereki. O le awhala lea, o le awhala o le kapupu a peo nutai. Ia wā usali iae o kanka wei awha. Wā pēra o le ua awhar ka alonga e kua sa vali mai awha. Pa koe foi ma ko me kupu le lopile ma lope fein a wale mele la kupu ngai e o le ngai la ku ngai pe la ku senta le va pe o kofa o le senta e vele la ku senta afa o le position le ele ka alo a wala ave o ngule te la afa ala ku le senta ele malama le senta il mer le nga ka alo ka le afa aya ya le pasimal polo o vai lunga e pasimal polo le au le ka ora ma ko fa ya ingale hanga ora nga au sole a ko ke lola ko ka die au le mahali e le hanga yo nga mea o le so sa e ke le me nga ko le o le atua imagine le me o kupu le ka le sia.
E kilo uma manga ka ko lai re ko so. Se vai a ku ia le kalesia so nga ngo fo le menga. Aya. A lo wa ma fa le. Ile a fa inga kile le mea. Ile o ke ya se kan ko le kalesia pe a le la ku lo. Le ai le o ke se si a o valo le fa ma on ile menga ko le atua. Ya e lo le menga. O le mea lenga ave o le ka lengi lenga ave kan kai ko kasi. Ele anu la ka male ngo fo le sanga me fa e. Believe me, I will love nge kalikong la ukala nge the Lord will ask you to give an account of what you were supposed to do. Ola ka malale, kale mau excuse. Pa fonga mai. Ele ai mas excuse valid I lumo le ko. E ke kula lumo le ko. Ele ai mas excuse valid. Acha loa uma le ko wa me la fa. Le mas excuse valid. E ke fa ya ko excuse le ko wa le vanga I lo le ko I lo le le ko me la ko. O le mea lenga kōlai o ele atua, ma wha mea lo whainga o ele atua, o le ki o le kako malo, ma le malo le ekalesia ai, le ekalesia sepi po le ekalesia lo paki le ai, o le ekalesia ai, o le ekalesia le atua, o le ki la e malo le ekalesia, o le whai o lau pāt ngā kōlai o ele akua. Mea ngā kōlai o ele atua, wha maongi le mea ngā, auange e ke vaai aku ala kai fa se furu ala lava a umanga e alu o le mukuka e sau no sitting room e alu ia po le me ngofo ia ki nganga e lo fa pe se o fika wa lo le worship ai waku lo msta mai tiko ia ole me foi la e finga kai yang se mal tisite ole me foi la e finga kai o le me o ke ka fia o ke nga ke mia ka fia oke o ka ki ngalo ko ka fia la ko se oke ya oke ko voi fa pe me so ona ngi fe a vole oke yo ngi fe a ke fa kula a fa pe le fa mai le ko fa ai a le a mai o ngolo ka ma vole pe ke oke ko keva o le sila kaimi ia la ku ia oe se longa ku ia lo vai makua ia ko ai lo ia le lo me lai fai wa le sikanga se longa va ku mori o le operating theater la pula mai o ma ia ko ai lo le ke ilo lunga e fa pe lo o ile to ai ia e le ka kanga ko operate fa pe nga amen e ka kanga e fa maongi le me la nga ko le o le tua. Whatever the Lord has called you to do, afa yo se ko inga fa mole e act fa ko inga mai. Au wangi I pu ulu e ke act fa lo makua mai. Ia po lesi fo e kale sia le ai. O le fafinge au ka o ko inga. O le ro la pra ko po se ko inga lo makua po le. Po le wa ye kale sia o ko inga le fafinge. Ya la ke va pe. O ke le causa ku si pa ia se ko inga ka o se ko inga finge. Ai la va tu wala nga ko inga finge o fiu le fai fe o su enka ka e faia ia le kiuki o ko inga. Wa vai ku le fai fe au e fa maongi ke lo ma ku e si le pa fa ko inga o lo ma ku. Ya wa e lo ka ko e ka le si ai le ka le si o ke le ka o ko e se me la e lo ai fu oi. Se e lo wa e le kalesia pilimi e le kalesia au ke le ka o kule mela ia o fafingi o koi ia longo vinga o ke se me va pe ngala wa lenga fa koi a faila o koi inga fa mole faila o ngalu nga fa koi o le koi inga ma le feife au ka ko umangi we are all elders pa wala se ngola elder o nga o le ke va ia ka ko ngalu ia mangai fe au lang o ia we pa ngale se senga o rose ma ka fa yo ka pa ngale se senga ai a ko lo ko inga fa mai la o ko inga e fa ka I umma ye ka ko lo o la vave mai o a unga luenga e fa ka why because o ka ko le ka inga le ka le o lo no winga la o ke o fo pe fa pe o lo sungo ko inga a o laua ma ka fa yo o le ko ai mai
Ia po o lau sunga for koi inga ai ke le kai e saungi training. O lau mafu fau le pe o ke mga umia nga mo training. O lo mo me vakai ka. Malam o musta me ti malam me nga vakai ka fai ngo fia. Mo kala ke le low attitude. You can never stop learning. You must always learn. Never stop learning. O au ia lo ka ko ngunga le ai. Wala nga le ka ngaka o le ya o inga. Asia anga le fe merkus pa ia o se fa fa upe ono mai ya. Ua fano lo nu ona uale ai se poto fa mai fo ile ku ai ha o te e tu tangata na te e mai ile poto. So se ka ngaka la nga ke ele mele o le o inga o ele le no yunga. You can never stop learning. I spent 4 years in a theological college. That was not the end of it. After 4 years, I graduated, and it's not the end of learning. I had to continue on learning. E o mai hala so ko ki fo ki ai e learn lava. Me nga e lenga fai ka ko training. Ai a fai ko training ke le sa o ki hofo ye ki o sole. Se wanga nga we se mafu anga kawai. Ai fa pe fo lau mafu anga kawai, wa ma ko e le sa training e ka kawa ko rethink our priorities. Amen. Wa imagine lampa fa pe o kofa. For example, pe kofa ia o kofa o le wa leva ngai le lok. O singale o skama o kofa. Au kofa, ele saungi training. Ele a faia ya me lok se asa tena a ten up foi e ten up mala ku o le lok. Ai o leva skama o kofa. O le mela le o le atato fili e kofa. E umalo sepi so o lo mo kofa. Maka se me kala feanga ile me. So what will happen? We have already seen the proof of his life. He doesn't turn up. He doesn't come to a training. We've already seen the proof of his life. Are we going to hand the church over to him? Or are we going to hand over to somebody who just came yesterday, who commits, came to training, learned so fast, really doing so well? So between the two people, who shall we choose to be the next leader? The one who came yesterday, who commits himself and doing very well, or the one who has been sitting in church all this time? What shall we do? So between the two people, who shall we choose? Let's say kako kalkalo mai war kako leadership oi la kan ko fifil o ko fa por kan kale ko asa ngaf kan kale ko asa ngaf bye make sense ai kako ma ho fa ngam. Let me honestly tell you, it's not position that we're talking about. We are talking about the people who loves this and put his heart into the calling. There are reasons not because I'm a pastor, but because ma mai male lifespan ki o afa pe ongos fulu ka usanga me nga le paua nga ka usanga mai ele ku ia ke o e fa ka u ile assignment ma complete ele assignment ele fa mai le ku ke o ki longos fulu ka usanga ai fa fo se ia nga e alu wa nga le paua nga le kaimi nga mai ele ku ia ke o e fa ka u ile assignment le so awangi if appear tomorrow will come, I will do tomorrow. No, you must do it today because you never know whether you're going to be dead tonight or you're going to be alive tomorrow. I have a bella kyokingange. I walk with a mafo for the fire excuses a calo fire. Amen. 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 Yeah, I paid on my computer. Olong ngala ole kai mia le wa mai le tu e ka kauenga e sa we fa ka ulang ngalu ngale.
Mose langa ia ngā luenga e whai, maka ngake ka ongo. Awangi ka ko whakamala e mea ua wala au i tātou ele atu. Whai upa sulu lima. Sulu whawa mulmole. Ona whetalai mai leo le ali i a Mose. I nā tusi ale nei me le tusi e whai whamantunga. Mai e whamatalai nei talinga o Iosua. Awa o te matuasa o loi e sea i whamanatunga i a Amaleka i le lalani. Pamai leo le atua ia Mose. Ia tusi le mea nei se tusi. E whai ma whamanatunga. Now I believe, e le ngaka le whamanatunga i tangata i ngā kukupo le mea lea. Pato le whamanatunga i a kako, mai e kako theola. O le mea lana tupui o le tala lea. O le mea ngai o kupu e kako. O le ale mea tatua whai, lene le songa. Lene le songa o le mea lena tupu. Whai upa su lima i a. Ona whaatua i le Mose whai taulanga. Ma whai ngoa ai o le li o loo tanga vai o ia. Amen. Mai ona whai rol whata whai taulanga. I ona whai ngoala ia lea o le li o loo tanga vai lea. Declaring whaafonga le upungai e sa o le pena. It means declaring the allegiance to God. O le memorial lenga whai. Nga declare ai. Le allegiance o ka ngaka i le akua. Po le makua i tuu i nātu a toa loto o tangata i le atua. O le wala awa le akua i a kākou. E le i wala awa mai kākou i le atua kau kia mai e whai whaakala le. Me whaapaole nga whai. O le wala awa le atua. Kākou mai e declare le kākou allegiance i le atua. Ia e loa a whai o ki a kongo wha mole mole. Ten up e whai o kiuke wha ki a kongo. A whai o le prayer ministry le iai, wha mole mole, au e ke mohe o lai whai le prayer. Ia po le kako o mai fo i e whaka kope nga whai kako prayer, pe ka kalo ai pe le fia ka kalo. Kope, pau le mea o le fia whai. Ia, ka kope a kuala ia lea, ia o vaveng umang kako e, pau le mea o le fia whai. Lea o le mea lena wala, au e tātou le atua e sau whai, whai le mea ngaka i lo whai me le lei. O lo kiuke ma le mea nga kōlea, a wha pe ka kōlea o whai pese. Pese wha le lei, a i loe leanga lo leo, alo e whaisau le songa. Io e. A o ngi wha alonga kua lai, pa urua o mea lai whai, a wha pe o ka kōlea fail sound system, o e koe whain courses. Learn more. You can, there's always the next level. Go and learn how to do it. Better and perfect and ma koe improve. Yeah. Amen? Io e, a whape fwe o ka kouia ngā nuru e iau kiu kia ngau a wako e lea tu e whai whale lei, ku'u i eilo whai mea le lei. Amen? Ka mu whai a whape o enga ki whainga luenga la sa e ke loinga e iei au makawha iu e whai e ka le sia. Alu e kauangau le pule. Kauangau le pule e whamole mole. Release mai oile sae e ye o kiuke ke e ka kaunga e ua le whape ia ranga wau ki whainga luenga la sa e nga ngaka ia le nga ranga wau ki whainga luenga la sa e le lope i se so sa ki whainga luenga la sa e alu ro no honestly o leo ki whakwa uia o lau wau mea nga whaile sa a o whai aku roa lava e le ngā luenga e whai mai ngā luenga e le ki whainga luenga e a whai loa ngā o al kāla zao I'm taking a mental day off. No, honestly. Wo maria a kuri a mala ngā luenga. Wo uloanga ya uia o kele alu le langi sa ngā luenga o ke alu le langi le mea wala au ia o le aku. Io e. Ngā o ai ngā o la kulo li se so ngā whako ia e pe e se va henga fo ile le ia o alu le me ka le pure ra pula ai ten up a al fala vela e inga holiday pay o va la vala holiday or no holiday, me ka ua la mo lo o vango ki alu lo. Ya la me ngata fa. A wa ile se lo ku le lo langi ngai o le sa ai alu fe o fa ngalu ngai le sa u lo. O ka ko foi, ele ai ma se ke ele se ka ko ka alo le me ngala ka ko le tu. A kono ele tu ka le fa le me la, e lu me it's either you do it or you get out. Or otherwise, you get punished for doing so. A kongu e whapea. O longo wingo whasara lea koe lea, ilo whasara lea koe. A o si le fia lea tu, ala o mea ngai whai. Ki nganga e loe ka kaunga e loku leo se sa, a ngai kere e lokua. Ia mai si le walo whai ati a te tole mea lea. A mai sa o alwhi au mai lea tua. E lua ka ko service ila sa. Ta longa se,
Don't ever do that. I gave you the church so you could have 2 services on Sunday. So, okay, lo le leia le loko ko ke le tangata la wele lotu. Wale la vavalo loko le fiafi. Honestly, that's what the Holy Spirit told me. Ya le la ofaya kula inga ka ingai awe ke fainga kaanga e sau le loko le fiafi la sa. It's our responsibility for the next generation. The next generation are depending on us. Is this the example that we are going to set for them? Pe wo le loko wale la vavalo loko. Pero loko le kai au la sa. Awa le mele ke fai aku la fai loko le ke vai le pupula ka so le pe. Ya ese ela ku ela le fale. Ele ai ma se manu longo foi le fale ngale. A le o kala ngo le makamanga le mele fai le fale ya ma fai mai si mele ko. Ai vai e pe lunga ko lu kula ka ke mai ka ko vivi ile tuanga e la ku le fale o mo ka e ele fia. Amen. Fai pa sulono. O ia fai ani foi. A wana si ilo na limba no fo ali o le li. E tau ele li le tau a maleka I le to kulana. Ya fa fonga me la to le me tupu. Le fa maong yo kan ka yang kau, ma le fa maong I le fa au le ka kalo, ma le fa maong yo huro ma arona, pa fonga mai. Fa mai lo tala tu pa ia. O ke kau ko ke ko, o ke fa ko I le loinga le ko fili se ia o le fa vavau. Mai le ti kupulanga, le ti kupulanga, o le kupulanga le ka ko ke fiolai, ma le kupulanga la fa ngau e fa sanga kau ile ko I la ko fili. Mai le ti kupulanga, le ti kupulanga. Ele o nga I upunga kusi le melanga. O te whea te o le kako commit le lei, ma whaifa le lei kako ngā luenga le keimien ngai, e le ngaka e mā lō le kupulanga le ngai, but the next generation, which is the generation of your children, whai mai kala lea kua mai, o ke whaasanga kau I kou fili, o koe whaasanga kau I fili o lau whangau. Mea langa e ka unga I kere lo wha maa ongi ma e wha maa losi e whaifa le lei, mea kako o mai whai. Yo si vai kanga ki vai oko se hamule mo o fa ku fai fi au ko inga ko ngo fanga ru vai o kare no vai panali se kala la fa ya ku po me ka ke ngango fu ikele ma malama ka va sa mo ku kele ma malama kare no panali se kala fa ya ai ele ma fo anga le me le na fa ya tu mai lu mai fai fi am ko inga ngo fo lu mai a wa o le ke me fai le ministry time ya wal me le fa ku ka ke fiu e lo le ai si ka ke lo e lo le la ka pe ka kilo o mai ka kalo mo ka inga ke ia le o fa nga fa ma o ia le mo e musu ia ai ke le lo po la me le nga le fiu mai kalo a vai nga la o fa ku mai ko inga ru mai o mo le vai aso e ka penga le va ngola le release ai anonti le nga sa mo a lo vinga la ala ngo foi ko o inga la ngale annoying I le vai aso ako ele ai se mo ko ele ai ma se incentive ka kalo mo ai vai ele nga o se ko inga ka kalo mo nga e ko kene ka ko a mole asu malo sunga to ina ka ko fanga le nga fai ngo fi en fa ko nga ki a ko ngo fa mole va fe mai le sa ko nga nga le fa tau na kau ko ngā mao ko ngā rua ngai whai eo le au kakalo ia a whewhawe mai whai kako kakalo a ma ngā rua ngai kaunga whai ia e loinga o le mea lawa lau o kolo ele atu e kia lue whai male mea ngaka iro whai mere Hallelujah lo. What do we need to stand together for? It's for the mission and a vision. Our vision and our mission. O le mea ngā le mga o le atu e accomplish and establish. Ku ese umma leo kako ese senga ma mea kau ke le fia ai, ma isi mea. For one reason, and that is to achieve and accomplish kako vision. Each one of us play your role. Whai au ko I inga ki a kongo leo kalavou le wina. Now, leo kilo le fiafinga. O kamiki o le youth isi kanga ko kele o tamiti ele o whaamaongi trainings. A iengi kanga kai piko siringa mga umia le leadership training. It has to be you. Ele ngaka yu kongo le kale sia a le taita inga o logo langa. Believe me, when you know
how to do leadership, you will also know how to make good decisions. E le lusu fulkasi o kausanga o whaolai ngai, sa whai e tavale training so le leadership. O le kaimi mua ngā whakao exposure ia uia ngi me kau leadership training. Mo ia ngā kakaikai mai le primary school. I was a prefect in high school. Ia ka kire mamra wawal me ka ke longo ka kire mamra ma wa me fai. Fa ko o kaiminga fa ora inga ka vale. Ko o nga fa ka fa longa. And that's where I began to learn leadership. And I tell you, if you know how to lead, you will know how to lead yourself, you will know how to make decisions for yourself. O nga fa ka kai mala malama le fainga fa iunga. O le whainga o whai unga e le leia e lo orang. Amen? Ai a e le mana malama le leadership, not only that e ke le loa lead oe, e ke le loa fo e lead lo ko lua, e ke le loa lead lo ainga. And as a result, e ke makua I whala e salalau kasi a e re le inga whai. Amen? Amanuia le atua le tatou mawhitanga nefiafi. Avisau tau pati le atua. Father, we give you back all the glory and all the honor. I thank you, dear Holy Spirit, for your presence. Thank you for your help. We bless you, Jesus. We thank you, Father. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father. Amen and amen. 1, 2, 3. To God be the glory forever and ever. Amen.